Puilano Chini Media Bias Sono, Tripura Student Federation, Sodrois Divisional Committee ni Press Conference of Payu Manza Pemabagi Hambai Yaporo, Tini Chini Press Conference ni Nahar Mungka, Buskali 13 July 2024, TSM ni Puila Tripura Students Award Ngai Don Bosco High School Mandai Ngat Tangi Tongo Oboni Bagai Tini Sing Press Tini Ora Pai Manjak Pai Kia Chini Borong Gonang Songi Deborma Vice President Sodri Division Committee Tai Bikon Borong Gonang Bikon Deborma Sports Secretary Sodri Divisional Committee Tai Borong Gonang Abel Deborma Public Information Secretary, tai Borong Gonang Khakchang Deborma Assistant Public Information Secretary, tai ang Paul Deborma Sodri Division Secretary, ngai tini oro jeng press meet khanyani ni jeng media person ningman bagai black hambaya poro, on bagai tabuk ang sini convener sini program ni convener Chongjaka Borong Gonang Abel Deborma ya poro o merit award no tui teo kaham ko kok suguru sanen bagai hambai Then hambai chini secretary no tai chini media bias sonoro phai ma kan bagai no bagai hambai chini program ke 13 July 2024 na thani tongo o program ke TSF ni puila Tripura Students Award o program jeng chini jaya subdivision ni andaro chini taklai bosor class 10 te class 12 pass anai ro buto category wo CBSE te TBSE wo top 10 high scorer top 10 high marks ner no jeng award ya farnai o pandawo jeng kebama students ro borong ni ma khajong le phainai borong ni kebama school ni phainai te buska mo tamo borok ya appreciate mo na amne ti box sare jagnai ndeke jung o award khlani ne wan sumung baike phaikan ke taklai chini Tripura soroni bisingo especially TBC te CBSE bo khonmano taklai chini Tripura soroni marks like no mane wan ma singsa ekdom belai kom khonmano ta taklai jotono pass ang kahe kono pass ang mane kono 8 percentage belai kom ani bagai bongo tu motivate khanya bagai chini oya pressure na jaka so program khanya bagai chini jara subdivision ni bebak school non thangai data collect khya arne bisingo busu borok busu percentage ma ka amro sang naikya te nai bongo saye jung 7 categories nam ka a 7 category ngake top 10 high scorer in class 10 CBSE top 10 high scorer in class 10 TBSE amti hake top 10 high scorer in class 12 arts CBSE class 12 science CBSE class 12 commerce CBSE tai class 12 arts TBSE tai class 12 science TBSE ante hege 7 categories nami jeng joto category no top 10 high scorer no jeng awal ya famne obno karibo chini thumung ni haporo eba sports ni haporo je chini national level eba state level represent kai phainai om te hireng surnai rono busung awal ya famne o jagabo chini yang tei borong jeng chini yang ni chini hamjong mornai tai chini ro chini yang ni buskang ro borok tamo ya prina ke sano tamo career choose ke sano amti hai ro program sung organize khlai tong o jagabo jungno chuba khakma borok no chini kwbangma contributors tongo kwbangma donation khamya tongo borok sung no program songjathani belai chuba kha chini kwbangma XTSF khlanya tongo borok sung chuba kha chini kwbangma intellectual chin society intellectual sung chuba kha tei kwbangma sponsors ro sung ma hojago program khaiteni mo chini tuimuk sung sponsor khaikya program chini Porolmala traders ro sung sponsor khaikya chini Vikas Harbor sung sponsor khaikya te am haikano jeng media rong yang tibo jeng chuba musam taboro sung chuba kha yang amekno
मोनबे दङ बलाय बेके हामबाय जों बे सुबानाय रनो जों अ प्रोग्रामो तैतामो एक्सट्राअर्डिनारि खालामना नुनो सुबानाय जों अ प्रोग्रामो जिनि ताकलाय बोसोरनि क्लास 10 de 12 pass na to jurna jurna sport no borna jurna hepono chini amno karibo halka koto exam jemon gmail advance need proje kaham marks by placement mana ro kuma jaro bono musun boro na yakanai apni bagai angkoyo chini tiprasaro juno o program khlajini juno support khlaidi morally kon support khlaimano tai financial bo support khlaimano tan ke jung tabu jara program khlanyani bo sopai kya hai pano jinte bo support nang te busuba mo nang yang pe te anta se kwanyam sungo jung je data collect khaimani obo jung bla limited jung joro school je school thamang sak sung thangka je school koto thamang sak sung thangka hai pano kama students ro kaja tongmanu suppose kama students ro je above 90 above 80% to ro no jung khobja kung ke boro suno contact khlaidi jini chini Facebook page pun contact khlai chini Instagram page pun contact khlai di eba o yang te ching number kok du ya par nai chini kok du number hangke 9366 480827 o kok du number angko nya chini nusna no sunbai kereng di ni no dorisi no ni marks ok aman tong khaba so no no chini hamjang mo na mo sungo sungo bisa perfect khlai asuno to yang pathoko mo sanam sungo chini biskang 13 tarik July ni program norok jono support khlaijadi chini initiative jong future te o kotor ke khlaiman tong norok sona hamale borjadi te yang support sa thangya chini press chikon so press briefing no sangaron thalasi